Mislim da se u manjim grupama prijatelja zapravo zadnjih dana postavlja jedno divno, a malo nezahvalno pitanje, a to je hoće li iz ovog svega proizaći nešto potencijalno dobro. I ja ću se sad tu izdat kao nepopravljivi optimist u ovakvoj groznoj situaciji. Ono što bih samo htjela spomenuti je da naravno ne znam ko su naši slušatelji, ja nisam trenutno primarno financijski ugrožena i cijelu ovu situaciju sagledavam iz malo nervozne perspektive, ali generalno životno stabilno je, tako da ne mogu govoriti za ljude koji su, nažalost, egzistencijalno ugroženi kao rezultat ovakve krize. Međutim, ono što se evidentno razvija i po Londonu i po Hrvatskoj su male i velike inicijative građanske solidarnosti, pogotovo međugeneracijske pomoći. I tu primarno zapravo mislim na mlade i niskorizične ljude koji osjećaju nekakvu potrebu da pomognu onima koji jesu visokorizični. Evo recimo u Engleskoj je vlada zatražila 250,000 pomoćnika za distribuciju lijekova i bolesnika, dakle ljudi koji su volonterski ponudili svoje servise u ovom lockdownu i u roku 24 sata se javilo 750,000 ljudi. Dakle, meni je ta potreba da pomognemo jedna mislim jedno veselje veliko u ovako kriznoj i teškoj situaciji. U Londonu su čitavi kvartovi u kojima se ljudima koji su u rizičnim skupinama su se podijelili nekakvi kartoni i oni zapravo sad te kartone drže u prozorima i mogu okretanjem kartona signalizirati kad trebaju nekakvu pomoć ili nešto. U Hrvatskoj se pokrenule razne Facebook grupe i inicijative ljudi pa susjedi susjedima na Twitteru. Ljudi koji nemaju pojma jedni od drugima se organiziraju da podijele resurse koje imaju nakon potresa. Mislim, ne znam, ja ponovo možda kažem naivno iz ove svoje perspektive se nadam da ćemo možda iz ovog izaći kao malo promijenjeno društvo, da će možda neke osnovice ovih inicijativa koje vidimo zaživjeti i nakon krize i ostati nekakav dio našeg normalnog funkcioniranja, da ćemo se možda okrenuti više jedni drugima u nekakvom zajedničkom življenju. Ne bih bila iznenađena da nakon ovakvog jednog kriznog perioda vidimo povratak na možda nekakvo veće zajedništvo tamo gdje živimo. Ali možda najvažnije, mislim da po čitavom svijetu vidimo osvještavanje građana o važnosti organiziranog i dobro financiranog javnog zdravstva. I evo, kao znanstvenica se mogu i u ovakvoj kriznoj situaciji nadati da ćemo u budućnosti voditi puno manje razgovora o tome treba li i kako financirati javno zdravstvo i znanstvena istraživanja. Naravno da bi voljela da je cijena koju ćemo platiti za takvo saznanje niža od ove koju hoćemo, ali ako ćemo se koncentrirati na neke eventualno pozitivne strane ove situacije, mislim da je to to.